Napuštanje položaja, unošenje panike, nesavjesno ugrožavanje glodavaca, ali, budimo pošteni, zaustavila si kriminalca u krađi nekoliko glavica luka. Neredo vas ispravljam, ali to nije luk. To su ukresne lukovice zvane Nocturnalum urlicus, botanička A klasa. Ma ja sam vam iz obitelji u kojoj se njeguje hortikultura. Začepi labrnju odmah! Ali, uhvatila sam zlikovca, to mi je posao. Posao ti je stavljati kazne na parkirane aute. Šefe, gospođa Vidrić opet moli da ju primite. Ne sad. Dobro, ja samo pitam da li je možda ipak ovog puta... Ne sad! Šefe, ja ne želim biti parkiruša, ja želim biti prava policajka. Jel ti misliš da je mene gradonačelnik pitao što ja želim kad te poslao k meni? Ali kad bih sam... Život nije neki veseli crtić u kojem otpjevaš pjesmicu i tvoji se blesasti snovi čudesno ostvare. Zato odustani. Načelniče Bizo, molim vas, samo 5 minuta, molim vas. Oprostite, pokušao sam je zaustaviti, ali jako je vižljasta. Joj, moram malo sjesti. Gospođo, već sam vam rekao, radimo sve što možemo. Mog muža nema već 10 dana. On se zove Ernest Vidrić. Da, znam. Cvjećar je. Imamo 2 krasne djece. Nikad nas ne bi ostavio. Gospođo, naši inspektori su vrlo zaposleni. Molim vas, netko ga sigurno može pronaći. Gospođo Vidrić. Ja ću ga naći. Oh, hvala ti. Najljepša hvala, zečiću. Uzmi ovo. Nađi mog Ernesta. Dovedi ga doma, meni i moje dječici. Gospođo Vidrić, molim vas pričekajte. Naravno. Puno hvala jednom i drugom. Sekundica. Otpuštena si. Molim? Zašto? Zbog neposluha. A sad ću otvoriti vrata, a ti ćeš reći toj Vidri da si bivša parkiruša s kompleksom više vrijednosti koja neće preuzeti taj slučaj. Dakle, policajka Hoplić će preuzeti slučaj. Do gradonačelnice Janje... Inicijativa za integraciju sisavaca počinje davati rezultate. Gradonačelnik Lavljograd će biti ushićen. Nemojmo to još javljati. Poslala sam i sad je gotovo. Dakle, javila sam mu. U redu, slučaj je zaista u dobrim rukama. Mi malci se stvarno moramo držati zajedno, ne? Ko prst i nokat. Dobro štos. Samo zovi ako bilo što trebaš. Računaj da imaš prijateljicu u vijećnici. U redu? Pa, pa. Puno vam hvala. Dajem ti 48 sati. Dakle, 2 dana za slučaj Vidrić. Može? Ali, ako ne uspiješ, daješ ostavku. Može. Dogovoreno. Perfektno.